supposed to be used for the AVR. So mga tukula baga pong AVR. Iyo. Voltage regulator. Haloy na po ini. Opo. However, dahil siya nadagos. So dapat sa mga ibang areas kang province of Albay, dapat malalaga ng mga voltage regulator. However, dahil siya nag-push through, so now, nag-change baga po kita administration, nag-election, naman si Governor Noel, and then pundo siya dahil na nadaguso AVR. So, after kanya, naglaog naman si Governor Grex, and then naman po kita, yun na po ini ang purpose na ma-utilize na ini sa tuyang collection for this province of Albay as a host province. So anyway, dako na kitang na-receive nga so we conducted a committee hearing on this. First committee hearing, analyze ta kung sain maray gamiton ining collection ng province of Albay, ining na download na sa province of Albay.